inusu y'ifarini. Dore amandazi agiyemo yose uko angana, araryoshye, afite intungamubiri, harimo amata, harimo amagi, nta mazi twakoresheje. Ngwino rero urebe uko twakoze aya mandazi asa neza kandi aryoshye, kugira ngo namwe murayabona. Dore ku mpande zose uko asa, keza amandazi si sawa. Muze rero mbere kuko twayakoze. Ni karibu kuri Grace's Kitchen. Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro. Natwe tumeze neza. Tugiye guteka benye special. Benye special dufite ifarini ngiyi, dufite amagi 3, dufite baking powder, dufite food color, dufite isukari, dufite amavuta, dufite icyo bita amata maze kuyateka, tegereje ko ahora. Noneho icyo tugiye gukora, tugiye gutangira process yacu y'ibyo turi bukoreshe. Turabanza tugiye kubanza ku isukari. Shaka benye ziryohereye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nbikizeho ya magi yanjye. Amagi yose uko ari 3 ndayakoresha kuko tugiye guteka amandazi aryoha. Nindangiza nshiremo, ndabanza nshiremo food color. Aka gafood color kamwe kagura 3. Ndakoresha kamwe rero. Kakoze ndagakoresha. Nshiremo gake, ndangiza nshiremo amavuta ibiyiko 3. Bajya bakubesha ngo amandazi ugiye kugura irindazi ugasanga ririmo umuhondo n'imbere, barakubesha ngo ni amagi ngo baguze ngo y'amanyarwanda ngo bayateka mu mandazi. Aya mandazi ngo yuzuyemo amagi, baba bakubesha, baba bakoresheje akangaka. Agafunguro kamwe rero kavura amandazi menshi cyane, akaza asa neza kandi ntabwo kagira impumuro mbi, kaba kameze neza. Urabona ukuntu ya magi ahise asa n'isukari. Noneho ngiye gupima ifarini yanjye. Igikombe kimwe. Ndakoresha ibikombe 2. Nindangiza nshyiremo na baking powder. Ikiyiko.
bivange. Uravanga neza mpaka bibaye igikoma gifashe. Urabona ukuntu ya food color yabihaye akabara keza kandi yuzuye n'intungamubiri. Amamandazi yihuta, aryoshye kandi abantu bose barayakunda, kandi kuyikorera ntabwo bigoye. Kuvuga ngo uku yoroshye niko n'amandazi aza yoroshye. Tugiye guteka rero. Amavuta rero twayatetse, ugenda uhindura rero vuba vuba kugira ngo ataza gushirira. Ushyiramo amavuta yahiye, ntabwo ari nka ya mandazi asanzwe ushyiramo amavuta ashushe buhoro. Hano ushyiramo amavuta yahiye kugira ngo aze kubasha guhita ashya.
Akazi rero ni uku twongeyemo amandazi turayateka mpaka arangiye, tugenda duhindura. Ayo twahinduye mbere ubu agiye gusa, wirinda ko aza kugusirirana, ntagatinda gusa. Urabona ko ayo twashizemo mbere ahiye. Teze nahinduje ikintu mfite hafi, wiresha ukagenda ngo ugiye gushaka ibindi uri buhinduze wasanga yashirira. Niyo mpamvu ndimo ndahinduza iki kiyiko. Wala aya nayo rero murabona ko ahiye. Unaona mandazi arahiye rero, turayarura. Ifarini twatekesheje ntimwayibonye ukuntu yanganaga. Dore amandazi yuzuye isiniya. Mwakoze rero kubana natwe, Imana ibahe umugisha, turabakunda. Ciao ciao. Ngaya mandazi yacu, ubona ukuntu angana. Mwayabonye? Muzayakore rero muzambwira, cyangwa mukore business.